Hagan nyau trik uni ubanai ka chunang juai de yo ka so uwi umomer hei wa health minister wailat mikishla the one wai ya ka Bourbon Hotel and Restaurant ka wa em halum so yung New Hill haga yalang wakhian yag yalang da palai do em pasa hei wa de yo ki kintin pediang buram na ka ar kudup pasa wa ingo balai na Valentino Paswen ukit bok pasa da khana wa yai ni thau nang kong da chna ya ka cinema hall da ka beipun ga yung ka tibon pasa wa uriat tatoy wa ki khon yong ki hei wa iya ka juk da penhir ya ki yaw film kam te da pensange no ya ka cinema hall house nem arhajar phawi da khana wa da bu thong ga yung wa bu ya ka Bourbon complex ka wa em ya ka hotel restaurant ka cold gym wa ka shopping mall hei wa da sli no ya ka cinema hall wa da sedang ya kre ya ka how much arhajar khan ru wa da yi open dep ya ka how February arhajar pon ru US kemen leto kam ukon ke kur pasa hawa iklam da khana ya ka param wachna ya ka Bourbon cinema hall wat hei wo thit ya ki screen wa projector nei benta ka hall na Kolkata wa idor ka by flight na ka ti man ko sospa arphau da khanau kam mon yei pertuj Bourbon de wachim nei pertuj ki arngut ki baipun ka yung kolong bor pasa wa ka tibon pasa wa demi i pertuj Bourbon cinema hall Neliang wailat mikishla do ongu wah kan rutrik ke sorkar MDA dap ko prasnem isinchar ya ke jela he wada penman ya ke yalang hatura wa idaw ne o hajwai to ne bha wa kamen wo em benta hakikam wa bha kam ne gasngi ne bha wa ke id imensin wo yu ye ku ke jawai constituency Dapat ya ke skim CM Elevate wo chna ya ki cinema hall ashilong tura wa jawai he wa ke sorkar u irap ko da subsidi wa karam chaki bro Cucu da khana wa kamu sports minister kwa bha wa wanra chibun ki yele ki hajwai wa West Jaintia nei benta ka national games tang wa chem chitom ne bha baduna ki thausa da khana wa ka sarkar da penchlur ko bochna ya ki homestay wa ki boutique room de wa bu ya ki scheme nei benta ini wailat de khubleu ya kur pasa wa sedang ya ni ka hotel wa restaurant wa ekhi ekre ya ki khnro khlon hejo ipor de kitbok ya ka Bourbon Hotel wa restaurant Kenang wora enam go ya kejawai kam jo kerilom jain tia wara kawi. Hagani ga hotel emprateli ki kamra ke restoran wa ke rooftop swimming pool. Ye kintin iku blai riyo na menteri pasa.
Science and Technology, deploy ke juk online, deploy ke ni ke juk social media, deploy ke ni ke juk internet. Irkom man irkom long yang kini kikam film, kikam cinema, deper nandong cedong, hado wa deploy cai wai the here ini ikam cinema. Te kayung le house nem arjar arpawi, ya kani ke Borbon cinema, de senge upun krek kamika. Poi house nem arjar khatsan, dau penrau di u maker man pesa yang i wa manu former chief engineer ke Bibliodi Mekalia wa kebaikian chin man pesa ke man kawi ke businesswoman yang ke yung yang i dei jingyo jenga yang ki da bo ki ke thong wo chna ya kani ka Borbon Complex kani to kawi ke project kawa kini ki armut wa yang i umaker man pesa wa ka baipun chin man pesa debo ki ka thong hai ni hakani ka Borbon Complex to ka hotel ka restoran ka shopping center wa ka international call gym Juai branch ya kani ka jingtai dechna desdang ha usnem arjar khanru ha banai maj waiwa de ye pendapika ha unu banai February arjar apangru to haperdi walai lupi ya kani ke project de ye wai ya ka wanengkong do ka shopping center hapo kani ke senong jua yang i la ko mo pi ka wa kut pat i ka wan India Family Mart ka em hai ni ha ground floor te nado snem arjar ka kande arjar arpau habu sungai ini project nei da wa em hai ti por ke klam ko mo bai pi ke klam COVID-19 te kama lesnem kanthi habu sungai jwa ka ni project wai wa hai ni por de jia iwa snyausi ya ka yung yong i ko mo do jia ka itu da klat wo ker kamjo wa ka beken chip yang i ha usnem arjar apawi hanrai de jingker ku umplai kan rat kamjo da irap keliang ichan keliang yong ke yung kesem waiwa kam tam irap ichan yong upapun yong i udang M0 i kan ni upapun balen tubru daman kan ni ke project yong i ke job kama di yo do ne kasngi tele kama man katte dang duna bhai yaki rooms haki hotels ile ong ye ni ba ti ba phi nga kamu sport minister next year snem arjar ar phau nyau to updiangi ya ke national game tadi te daw kamu minister una po jaintia kham tam naga chnong juai kwa bhao mayo sa ura o kham rabbun ki events chini dem le jing prakhat hai ti por nei liang yo ngau deputy CM do ong i boy da yo kam da khnyau re shlong bo push no i yo ya kalam yo le no i opening ceremony ni wa ijer ni ba kat he ka thau ko parking le biang luti le biang tangwa kika ka challenge ko i chemi to ka jing duna yong ki thau sa ko accommodation to duna bha katte le little gi if discipline go da decide malumala hawa hanen katte ki wo ra he ni katte le have you jet gi discipline go duna gi participant nei bha la chimi kam go football la chimi kam gi ki events ki wa bon ki participant daw bon ga u prepare hap pengkre ya ka accommodation tenai te daw ini wa da little gi discipline gi wa mtok go da man go da bon participant wari le phanai phi kama man katte les pa room dang shodi hapo west jaintia la ni hajwai nei bentaw pendap ya kita ki accommodation ya nei benta kita ki thausa yong kita ki athletes wa ki technical official tenai te daw nei liang yong sarkar hajoi por le mem kwa i wa to in pulut ha kita ki game village nei ba ile ki game village man de be chna man kut ke tu ke game de sa ki la dem ye de ki upenem kam tenai te daw nei bentaw ya rap ya ki
entrepreneurs lene ki businessman ku em hapo ke district ke yong i de sedangi ya kamu de em chwai ya ke CM homestay scheme terdarap penhe ya ke ni ke CM homestay scheme cha ke boutique scheme ke boutique mut ke warap hanen yong ke homestay ta ha ke ni ke boutique scheme de government knang wo penclur ya kinong chnai kini hotels de ego hado nyau pausan persen ke subsidi 75% subsidi ego government tang wa em ki kendon ki wa hagan ni ke boutique hotel mut kini ki scheme wo chna bhi wa to hap chna bhi ya ki room ki wa man ki panchana lene ka attach bathroom to em separate you become homestay em mi kamrai thau mi lai chabar mem ga washroom ta ga ika ga wana ga leng yong ikwa pen man ne ba hab body ga standard yong kita ki thau sa ta de bo ya ga ni ga CM ga ni ga boutique scheme to wa minimum to MPR phau room to chna pi to MPR phau room bat kam jo gi room to man gi attach bathroom ka te to ka guideline ko em hai ni ye view yo na ka tourism website kamu man katte gini ki scheme the lai gi chkmat the boni gi he le go de forward o ki wada ong ngai ni wadep ko em jingmut uchna de forward ye ki ga link bat ye details le te kani le kwa open tip ye phi wa dang em ka opportunity bat ki kwa u invest u penni ye kani dang ye phi le te ne ba ile to de yu bi kani ka por ha kani ga juk do kam do jam mtoi wasuk ya ke government uji go ya ke government job ya waro manusnem ruhausan hajar lene nyau pau hajar ke sisnem mi ki youths ki udah pendep ya ka pure ge yongki enter gi chaka workforce ne bintau thu khi thu kre tang i le da pelangi ya waro ki post lengba ge MPSC DSC ki contractual waro malu malah hawa haning khasan spa lani arhaja tali ki post ki chisne mui tas nyau tho ibo to maximum ne kita ki youth ki wede pure ngi ki enter chaka government job tade dei daw na kaliang yong i depan klani ka skilling and entrepreneurship bat ngas nyau komeno e kubleyo ya ke kurpasa hak jingelam yong ma menteri wede penni ki kam ya kini ki opportunity ne ba ne kim to wa ya gi ga ni hotel du ne benta ka business ka yong ki henry the create ki ka te job opportunity de ki power ha ka ni ka hotel ka yong ki but kam de yoi ka tourism industry to da man go one of the biggest tourism industry kam man katte ini wada ha ka wini ka data ka wa check ki to maximum ki tourist to hawaro India to go po 1 poi hapo Meghalaya bat kamar tipi ne liang yong sarkar dang yele uthulat yo penhei yo extend ni ya ka runway yong ka tai ko umroi airport kai ka challenge ki yong i ka man kat tele dang yui dang duna wa yo i ya kita ki quality tourist kat ni le emi ki tourist bon ki tourist ka man kat ni le tangwom pem yo i ya kita ki quality tourist kini tok go wan met gi kari wan untie gi dong myang gi cha asam bat kam ter henry i kwa i ya ki quality tourist ki wa wan lang ba ka flight na Delhi Mumbai na Dehradun Kashmir na Bangalore Chennai kam ter te ya gani em kami yo em ya ka airport ko bian ta kam na tipi ka tender de khudi kam aspa crore ne bentak extension yong ka umroi airport Chitap kani airport khanai phi kani ka tourism industry gi yong i daw ku go bon cha